Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kakhasi Students Union harengkat ka jinga trailang baru serdar jong ka maulong serdarship kila penkelano ya ka kerteng snong na ka ichamati sya ka pentha umdan ka badai ka kerteng ka baki jukhot nado handai kulong kuma hagani ka jo ka sngi ka KSU ka lapan skemru ya ka unit ka batmai jongka hagani ka snong ya ka balatip kum ka KSU pentha umdan unit Hagasngi ba ka KSU karapan banaya gani ka kerteng bathamai ledon lang presiden barangba jong ka KSU usamla lambok starwell marngar bat kiwei pat kinong elam jong gani ka seng ha ka ledon lang ru urangba snong jong ka ichamati uba pis marweng la ban kedo banadu ka khat saw tarik unai leber arajar arpho ka maulong serdarship kala terwa ban penkela kerteng no ya baro kisnong ki badan ha ka tai ka thain na ka kerteng nong wei she ka kerteng khasi paka bat yagani ka senjam lala ban penurlong ha ka arpu santarik ubnai naiwing ha ka bala penkela nengkong shwa ya ka ichamati sha ka pentha umdan ha ka bagane ka seng harengkat ki borsnong kin bodin shaman leki office sarkar bakin penrung no dagani ka kerteng thamai ha ka jaka jong ka ichamati na kalian KSU kalau sembah dikit klik pelong senam jadi dekat sama jong ni senam ni tamuai kentin kebanga kuat berkeran kalau kayak kusutenat bantip bayar kani senam isa mati jungi minum khot senam isa mati ni khot no ta pinhamda Tihat bisa mati biasa kawai pat kebanga kuat ekonom baru khot memang berarti nongkit kam tiba hak apa oleh unit pentau kuat kini benetrai rengkat bat kibor senam tamutai kulis Inu ilam nak po distrik, kalau penjap ke jom kamera menjadi selok, ni bengiyak tak, kalau selok kamtam ialah kaki nong sunsa, bandon kecil su jumut lu pasti, penguat ke kerten bagaimana lang, bangi kuat penkelah kerten kasi, mari kendau siap dari jompa jom beri terap, udah usnam jungi pelong nanti kita cakap, bat hadin kata, lepas so, baik ni kita cakap, ni kesenang bat kini unit, an ai kerten dengan pentah. Bertak umdan. Bat ngap berbenaya hakani kesengi. Bat lalu nak khidmat. Ka kerteng ichamati kamdai syuk bandan nak jemut jeng berkat ujungi. Hari ka pentha umdan kandai ka kerteng bat thamai jeng cepat. Bat asma bandong bakane kadak jeng jeng area. Kadak jeng cepengsan. Ialah kadau ba ka chat bandai ujungi ka juyang nak pos ka po. Iong tiada ialah dia. Na persyang banjeda dikat jong jat menteri yang kini pilong perkumasna. Tentang kau ini keren berbor. Lapan ibu di barjela tirong tiong kedai kaan. Kajat menteri kam nam don dah kau ipat kenong. Kedai keput kedai kamram jong dikat jong jat menteri. Long kumi long pa makran ni kata. Kamdai ni keren berpensit. Kamdai makran ban aiding. Handai ni suhu biang-biang. Ye kamram buat cingkodor jong kadai bekerja tunjuk berkuat. Kadai kepateng kadai kawik opor tinong wing abang. Kajing kersiu. Barangam ki mata. Langam sukho ya kai jingter ha. Bekerja tunjuk kendu. Lanopat bat monopat. Bat sok span bekerja tunjuk jong. Sakanosin ni nang iki matjap jong ikon sama. Sakanosin ni saki bakelong bi kelong pa jaumat entah kadai bekerja tunjuk berkuat. Kalau dulu kau video ni, apa? Hendak ini. Bagi long kami kicau mak. Rawai rombak kicau mak. Jika ini syak tombol, cuci padok persnam. Yosong di madan angku bercakap. Tidak kisah. Dipatai. Pakai jima apa dia kecak pendek.